¿Cuál es la realidad que están viviendo los comerciantes? Adelante, Wick. Ouais, va les actes quand tout ces poisons mangés, bah Dominique pas manger. Yo la puntilla. Igual we gosse dia, un petit bout de graine. Entonces la puntilla, para explicarle a la gente, porque hay muchos que no la conocen, claro, la puntilla es el arroz fraccionado. Es decir, es todo el arroz que los dominicanos no consumimos, porque incluso cuando el arroz se limpia lo desechamos. Este es como el arroz triturado. Este proceso pasa natural, se desechan de la factoría de arroz. Diri Dominique pas manger. Diri yo ta supposé jeter ou bien bay cochon manger, c'est lié au sérieux pour vous bay ici. Lié la puntilla. Et vraiment pour me mon Haïti manger la pile. Tandis que Saint-Domingue, et puis cochon manger là avec cheval. Todo esto es obispo puntilla. Tout ça est dans la, pas un bon diri là dans le même, tout c'est le puntilla. Diri, vieux diri. Ya tiene varios tiempos. De respecto. ¿Entiende? Entonces, ya pensamos que en cualquier momento tenemos que ir botándola y haciendo algo con ella. ¿Cómo se daña igual con el gorgojo? Con el gorgojo. Y va cogiendo mal olor, gusanito, gorgojo y todo eso. Y así entonces ya no tendría la venta para ella. Prácticamente los haitianos en su gastronomía utilizan la puntilla igual que los dominicanos el arroz. Correctamente. A ellos les gusta más esto que el arroz. Sí, porque... Regardez ça, journaliste l'a dit. Haïtiens yo utilisent diri ça les puntilla. Même gens avec Dominicains qui mangeait du riz, qui veut dire pas considérer ça son diri lié. Regardez ça dit, Haïtiens yo manger du riz ça dans repas yo. Même gens avec Dominicains qui mangeait du riz là kayo wa. Qui veut dire li dit que Haïtiens yo plus aimer ça que bon du riz ya. Ou t'es comment journaliste la fréquent. Et puis ti grand moun ça. Meni, ti grand moun ça. On paie, papa. Qui a une relation bilatérale avec Haïti, ça son journaliste. Mais ça son père. En tout cas, un petit bout de vidéo, ça me l'a voué bas au fond.